Reka nongere mbasuhuze kandi mbaye ikaze inshuti bakunzi ba Yosuwa TV tubana mu makuru atandukanye bagezweho hirya no hino mu isi, ariko by'umwihariko tugaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tugaruke kuri iyi nkuru ivuga ko nta munyamahanga wemerewe kwinjira mu Rwanda kuri ubu aturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda yatangaje ko yashyize ingamba zikomeye zo kwirinda icyorezo cya Ebola gikomeje kugaragara hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zirimo no kubuza abanyamahanga bamwe kwinjira mu gihugu. Byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima kuri uyu wa gatanu tariki 22 Gicurasi, aho yasobanuye ko nta murwayi wa Ebola uraboneka mu Rwanda kugeza kuri ubu, ariko hakomeje gukazwa uburyo bwo gukumira icyo cyorezo mbere y'uko kinjira mu gihugu. Nk'uko byatangajwe, abanyamahanga bose bagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa bahanyuze mu minsi 30 ishize mbere yo kugera mu Rwanda ntibazemererwa kwinjira mu gihugu. Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko iki cyemezo kigamije kurinda ubuzima bw'abaturage no kongera ubushobozi bw'igihugu mu gukumira no gutahura hakiri kare indwara z'ibyorezo. Ku rundi ruhande ariko, abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bafite ibyangombwa bibemerera gutura mu Rwanda bo bazakomeza kwakirwa, ariko abazaba bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se bahanyuze bo bazajya bashyirwa mu kato nk'uko biteganywa n'amabwiriza y'ubuzima rusange. Itangazo rikomeza rivuga ko ibikorwa byose bikomeje nk'ibisanzwe hirya no hino mu gihugu, harimo ubucuruzi, ubukerarugendo, inama n'ingendo zo mu gihugu imbere. Inashimangira ko igihugu gifite umutekano kandi cyiteguye guhangana n'ingaruka zose zaterwa n'icyorezo cya Ebola. Abaturage basabwe gukomeza kugira isuku no gukurikiza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima. Mu gihe abafite amakuru cyangwa ibimenyetso bikekwa basabwe guhamagara nimero za RBC zirimo 114 ndetse na 912. Dukomereze Masisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikaze ikomeje gusatira Rubaya. Muri uyu mugoroba, ihuriro AFC M23 n'ingabo zishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byira bihanganiye bikomeye mu duce turi hafi ya centre ya Rubaya ikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro ya Koruta. Tariki 21 nibwo umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko kuva mu rukerera rw'umunsi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo byakajije ibitero mu duce two muri segiteri Katoyi muri teritwari ya Masisi. Kanyuka yari yatangaje ko tariki ya 19 Gicurasi nabwo ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi na Kongo na Wazalendo byari byagabye ibindi bitero muri centre ya Mitimingi n'uduce bihana imbibi nabwo muri Masisi. Uduce twaberemo imirwano uwo munsi kandi turimo Kinigi, Kawere ndetse na Cugi mu ntera y'ibirometero bigera kuri 30 werekeza muri centre ya Rubaya. Ingabo za leta zikaba zigamba kutugenzura gusa. AFC M23 yo ntacyo bivugaho. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nibwo imirwano cyari yowe hafi ya Rubaya mu duce turimo Cugi, Kavuta no mu misozi ikikije centre ya Kinigi. Bigaragara ko ingabo za leta zifite intego yo kugenzura iki gice kiganjemo amabuye y'agaciro. Uko imirwano ikomeza kandi niko abatuye muri ibi bice bakomeza guhungira aho bizeye ko hari umutekano kandi imibereho yabo iragorana, kuko ntibashobora gukomeza ibikorwa bibatunze birimo ubucuruzi, ubuhinzi n'ubworozi. Muri Gashyantare 2026 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Wazalendo nabwo byagabye ibitero bikomeye mu bice byegereye Rubaya bifite intego yo kwisubiza iyi centre, ariko abarwayi ba AFC M23 bashoboye kubisubiza inyuma. Ibitero byicwemo wahoze hari umuvugizi wa AFC M23 mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Buringoma n'abamurindaga, bituma iri huriro rigaragariza umuryango mpuzamahanga ko ubushotoranyi bwa leta butazakomeza kwihanganirwa. AFC M23 igenzura Rubaya kuva muri Gicurasi 2024, ikaba yaraho ku ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavana ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo byagenzuraga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buhakorerwa umunsi ku munsi. Dukomereze muri Uganda. Muri Uganda, urwego rw'ubucamanza rwa Uganda rwaburiye abajya mu nkiko bambaye uko bishakiye, rubamenyesha ko uzafatwa yarenze ku mabwiriza agenga imiburanishirize y'imanza azajya hanwa. Rwamenyesheje abajya mu nkiko ko amabwiriza yo mu 2024-2029 agenga imiburanishirize y'imanza abasaba kugira imyitwarire myiza, kubaha abacamanza n'ibikorwa remezo bakoreramo. Uru rwego rwatangaje ko kwinjira mu mbago z'uru rukiko cyangwa imbere mu rukiko winjira yambaye imyambaro iriho amagambo, ibishushanyo cyangwa ibirango byibasira abandi. Ruti mwambare byiyubashye mu rukiko
rukiko no mu mbago zarwo ntimunambare imyambarire y'amagambo, ibishushanyo n'ibimenyetso byibasirana. Ajya mu nkiko kandi basabwe kwirinda amagambo no gukoresha mu mbago z'urukiko ibimenyetso by'umubiri byibasira abandi n'indi myitwarire ishobora kubangama irimo gusakuza ndetse no kuririmba. Mu yandi makuru agezweho kandi mu mahanga ya kure nuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iki gihugu kigiye kugurisha Ukraine intwaro zifite agaciro ka miliyoni 108 z'amadolari y'abanyamerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zemeye gahunda yo kugurisha Ukraine misile zo mu bwoko bwa Hawks zifite agaciro ka miliyoni 108 n'igice kimwe z'amadolari y'abanyamerika. Guverinoma ya Ukraine yari yasabye ko yagurishwa izo misile n'ibindi bikoresho bigendana nazo mu rwego rwo kurushaho kwagura ubushobozi bw'igisirikare cyayo mu guhangana n'igihugu cy'Uburusiya bwayigabyeho ibitero. Amerika yatangaje ko kwemera kugurisha Ukraine izo ntwaro bizayifasha mu kuzamura urwego rwayo rwo gucunga umutekano. Ubutumwa yashyize hanze bukomeza bugira buti kugurisha izo ntwaro bizazamura ubushobozi bwa Ukraine ku bitero byo muri Ukraine muri ibi bihe n'ahazaza. Ukraine ntabwo izagira imbogamizi zo gukoresha ibikoresho mu ngabo zayo. Hawk cyangwa Homing All the Way Killer ni intwaro zikoreshwa mu gucunga umutekano mu kirere zakozwe na Amerika, zigenewe kurinda igihugu cyangwa ibirindiro bya gisirikare, indege z'umwanzi ndetse no guhangana n'ibindi bitero byaturuka mu kirere. N'andi makuru agezweho kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima OMS watangaje ko ukeka ko abantu 750 banduye icyorezo cya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, 177 muri bo bakaba bamaze gupfa. Kuri uyu wa 22 nibwo OMS yatangaje ko ibisubizo byavuye mu bipimo byafatiwe muri laboratoire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeza bidashidikanywaho ko abantu 82 banduye iki cyorezo mu gihe 7 haribo byemejwe ko bishwe nacyo. OMS yatangaje ko imibare y'abanduye iki cyorezo nabo kishe umubare wabo ushobora kwikuba karenga cyane wamenyekanye kuko ingamba zo gukumira ikwirakwira ryacyo zakumwe mu nkokora n'ikibazo cy'umutekano muke mu ntara ya Ituri. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ebola yangi yiganje cyane mu bice bya Ituri, mu bice birimo Mongbalu, Rwampara, umujyi wa Bunia, Bambo ndetse na Nyankunde. Hari umurwayi umwe kandi wagaragaye Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'uwagaragaye Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Minisiteri y'Ubuzima yari yatangaje ko abantu 671 aribo byakekwaga ko banduye Ebola kugeza tariki ya 20 Gicurasi, barimo 160 bakekwaga ko bishwe n'iki cyorezo. Kugeza uwo munsi kandi hakaba hari hamaze gufatwa ibipimo 218 birimo 134 byo byari byarasuzumwe. Abashakashatsi kandi bemeje ko iyi Ebola hari mu bwoko bwa Bundibugyo. Umuntu wa mbere wayanduye akaba yarapfiriye muri Bunia tariki 24 Mata 2026, ariko bitangazwa ko yishwe iki cyorezo hashize ibyumweru 6 yitabye Imana. Hari impungenge ko hari abantu benshi banduye iki cyorezo mu byumweru 6 byashize. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itaremeza ko ari cyo kishuye umuntu, ikaba imwe mu mpamvu OMS igaragaza ko imibare ishobora kuba irenze cyane itangazwa na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dukomeze mu yandi makuru kandi agezweho, dusoreze kuri inkuru yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho iki gihugu cyohereje Polonye ingabo 5,000. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko igihugu cye kigiye kohereza abasirikare 5,000 muri Polonye bo gufasha iki gihugu gukomeza gucunga umutekano. Ibije nyuma y'ibyumweru kimwe Minisiteri y'Intambara za Amerika yari yahagaritse gahunda yo kohereza abandi basirikare bagera ku 4,000 muri icyo gihugu, ariko umuyobozi wayo Peter Hegseth yavuze ko kwari gutinda aho uguhera. Nabwo rero haramenyekana neza niba abasirikare 5,000 bashya ari bamwe muri abo bari bahagaritswe cyangwa hari ikindi kigambiriwe. Uzabinyujije kuri Truth Social, Donald Trump yavuze ko iki cyemezo kiri mu murongo w'umubano mwiza bafitanye na Perezida wa Polonye Karol Nawrocki. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wo gutabarana OTAN Mark Rutte yashimye iki cyemezo, avuga ko ari intambwe ikomeza kugaragaza ubufatanye hagati y'ibihugu bigize OTAN.
yavuze kandi ko nubwo Uburayi bugenda bugabanya kwishingikiriza kuri Amerika mu bijyanye n'umutekano, ubufatanye hagati y'impande zombi buzakomeza. Amerika ikaba ikomeje gusuzuma uburyo ishyira ingabo zayo hirya no hino ku isi hagamijwe guhuza n'inyungu z'umutekano wacyo ku rwego rw'isi no gufasha abaturage b'ibyo bihugu ingabo zishyirwamo. Abanyamerika bavuga kandi ko ari n'uburyo bwo gucunga neza ingabo zabo ziri mu bihugu bitandukanye, harebwa niba zikora inshingano uko bikwiye. Mu ntangiriro z'uku kwezi Amerika yavuze ko ishobora kugabanya ingabo zayo mu bindi bihugu by'i Burayi nk'Ubudage. Polonye ifatwa nk'umufatanyabikorwa ukomeye wa Amerika mu Burayi, cyane cyane kubera impungenge z'umutekano zituruka ku ntambara yo muri Ukraine n'ibibazo by'umutekano hagati y'Uburusiya n'ibindi bihugu byo mu karere. Reka mbashimire cyane mukande subscribe kuri Yesuwa TV, dukomeze kubana mu yandi makuru araza kubagezweho.